Somrozi wa Kitara TV kwenda kutangira ntekanize n'Orubazo amabala ninyogira sikyo muhendo musajja mulisa kando muhaba moli kusima muno hona na mbero kali akutuhondera ntekanize nu abali musiza heru abali munyamaseze mbaganiza hano mu Bunyoro nabali aheru ya Bunyoro mwebale muno koranti ya Kitara TV ni mutuhondera umwaka guno 2022 tugusenjuize tuhayi kugumaraho tuhayi gutero uruku mugongo tuguhikire hagati omukabo ikabuko mukaga Kumanyisa mwezi omwaka tuguhikira hagati na hagati so iwe yategekere kuba ibyo kwekolera omwaka guno 2022 nikakaire tudu membaliro role ohikire nka yagambire jya kuombeka ayagambire jya kuswereramo mukazi yagambire wohandikire tudu ebyo nakoro omwaka guno 2022 kiki kyokozera osahazi nukoranto omwaka tuguhikire hagati ntekanize Orubazo ndeto omuntu wawe owabulikiro omuntu wembaganiza aino organikyo aino kyakusobora kubana na bazaho naiwe angakuganda kusaba urabano tulera YouTube ina kusubscribe binga channel yaitu borano tulera ha Facebook ola kinge channel Facebook page yaitu tusobole kubantu no tuhondera omungere yembaganiza kiro kino mbungisize munywani wange and politician politics akazita haijweri hano baitu kandi ajja tugambira dika ekiroto kikaba kirimu oba ikaba byona ajja kubana bitugambira nowe kitinisa Dan Semboze eibara lino orabo baire muhoima kumara kaire kimaidano muhumanyire tegule nugo kubandize kubano muhura niwo mugenyi wange kiro kinu ntekanize Orubazo owe kitinisa Dan sibirota Sibiro kuronyo sibiro. Ramuki habaruzi bakitati. Namabala gabaka basoboroire. Mwekulembezi wanyu Dan Semboze hakiki akaba yesimiro bwa Meya Hoima West. Ngabantu atenda kuzinba takunduka namabala gandi. Banyira kya bwa Meya bakwa kungarura kya ambassador bakungaro kya YMP so ambassador waki kale omuntu wa hansi aine ibara ngira alikuletamu ngero ruwanira omuntu wa hansi atibakwereza ibara li ambassador ambassador ukurwanira omuntu wa hansi ambassador wa abantu so basara kunyete ibara elyo then barozere bagamba Dan nekyo bwa Meya kikusana kikugurukire wade wagwire kyonka muno haliyo kyonka tusa kurwanisa wagenda bwaki obwa MP kandi atubwa Meya Hoima East obugende bwa MP obwa MP Hoima West nikiwanga luli ina amasomero Hoima West sazi no haro nanka Riyo Dr. Riyo yes nikiwanga mena ebitabo bitakumala kurungi nageza abanga nkahura bakakusponsoringa St Andrea bakansponsoringa nagarwa St Andrea kusoma senior 5 so nawire uno ndi msinia 5 Dani tutaka genzero kuhona nkure ibara Semboze tiba baganda ukajota mu Bunyoro Semboze ibara iri Semboze ya baganda so nyina nyowe Munyoro ise nyowe muganda kyonka atali abaganda nkaba kibale babata baganda kyonka tuli baganda pure so Semboze nilibale lyantumibwe isenyowe Kimanyisa iwe kunuka Banyoro tugamba okakulira habwihwa ngakulira Bunyoro habwihwa mama wao so nagama nangwa ebale lijja kwikarawo nakwe usimba ijweri kikabaterebaniza muno Semboze so ko Munyoro bwire buno ati bayetegereza singa twakomera omusayija ogo wadaine ibala lya Semboze so tikikuba ekintu kizibu monekingwe Dani ukakulira nka soko tugambe ukakulira hano Bunyoro kajyamu enkura yankakulira omudistrict bakweta kakumiro panawo buli banabanje bule kaba kibale buli bagitaka kibale so nkakulira nalwe kyaro bakita na kyabeya nalwe eyo niye town ekyo bwire bune eri town council so bunakulira aho nagenda kusanga kusoma kwange nkatandikira MP1 tasome baby bikebye nasale katandikira MP1 so esomero ni bagieta nalwe yo primary school narugira aho nasomera P1
kuika P7 narwe yao ntayindule hao then benalao nali P6 bayenda kumbinga asomero kala amagezi gatandikire obwe kulembezi halibu watandikire kwijale kikyona ngiye kwani nkikuikyao naikire P6 ba headmasters ba organizing bayenda kumbinga bakubingira ki nyaindaga mune ebintu ebikwaraga ino mupira wasambago mpira ne bantu sakumpa obusente mitwaro nkebiro bagumu ne bantu wala district ezindi ntaragire nka aisomero bete basa kusamba ebicuba ninsamba ebicuba ningendaga ninsambaga ebicuba kyonka bana bali mu kusoma so P6 yantera nagarukamu nagarukiremu nagisinga nagaruka nagena P7 aira aho narwe yao bayenda kumpindura ko nasambiraga nkambarara ibanda nibenda kumba basare kyonka isenyo ata ko nandugenka narwe so nasoma P7 nagimalira narwe narabira mu second grade hati after P7 narwe yaho wagenda nka namazire narwe yo nagena St Edward Bukumi hali omukuru Bukenya hali ya Someiri nanyono nagi Bukume kaba ya man mwaka kyogo mwaka gwa kienda nzinga ha round kiendo Bukume kaba isomero lya amani muno so narugira aho nagena msinia 1 St Edward nasoma na ikara nasoma so hata umupira gwakolaki gwakwata muno akati nabukumye umupira kusigana umupira banta bampereza basare kuruga senior 1 nakanga senior 4 ndakusasura school fees amanyire ira buli kibaroka amasomero gali negatumbo kwa muno umupira kaba Bukumi aliyo naigana aliyo St Adolfu gakaba gamani muno gali gamani muno so na St Edward batu yakiraga no performinga performing yali amani muno kimwe so twarugira aho na mazie senior 4 na nari mu second grade era obuzibu bwe mipira bwa nteribanizi mpira nyendaga muno mupira mbomezi bwange bwona okatekereza okusamba mpira professionally kusambira mu team ezamani man nayindaga muno twas bwiro muno akaro banyerere bwokonga ba Norman abo nibo aragana twa competing aga nabo nibatu yaisomero ntuzana ba bwiro bekaberi town council hoima so bwiro bwe no yali mu town council twasambaga nabo mupira nibatu yaisomero batwara nibatusamba isomero so no kwega ntakusetolinga muno mu class nibangamba from Monday up to Saturday oina kuwa no samba mpira ali team no bwiro obona no mara munanka mu mupira ompira guno ukahika gukakusasura sente mpira ukansasura sente gukamba sente bwiro obona bandize kufuna sente ezikwengana emitwara 5 mupira ozifunira ota nkazifuna halo mukuru bamwetaga bya Ruhanga nakora mu town council yampaire sente ezo nazikwasanya na nyowe yangambe sente ezo ikara nazo ujagura itaka so naikaire nazo mpora zakanya milioni milioni obo ntankutoye panga nisambaga mupira kyoka isomero concentration na isomero nibintu eribanza muno nimpura ninye no mupira na isomero yagenda yo gangeri yali technical obongo bwa construction ejo nangemanyira ombongo bwange nimbe mayinga amanango kanga nenkole kino fune sente so naikize milioni ngaitira na omusajja muzeyi uba kweta John Kiberu namugamba mfunire sente zino nkusaba kwenda gule prototype nyina sente na ndio banzo ikanyise sente mu mwaka kyogo tusembeira 2025 proti ye milioni kaba milioni mu yagenda gane guru harayira eguru hano zikazitaba hano zali zamani ze sente ndaira yangambe sente tizigura proti anyaita na mukuru bakweta Jeff Bantu bana ba Bujumbura abaina petrol station ya opposite dio ino yampa magezi yangama dane sente ezo tubalize kubi sente zo banzo ikana abantu bano yino no bafutunguta bagaiga bano ba Kiberu ba Bantu nya yeyo nagamu no muntu waine
nyenda muno muntu aine so tinyeyo naga kuruga buto bwange tinyeyo na muntu omunaku tingambe munaku kyonka ataine kya kunyongeraho so nyina kweyuno omuntu aine na nyonyega amagezi gaengere sente akolaki akuzitunga so na yerenganya yata kweyuna yuna abantu abo nimbanywana na nywana mukuru bakwete dipa ogo dokita naona munywana twekara tutyo ntulwa na ntumatumago bulimo obo ndayisomero ndi ntini nkola nti so ate 12 mwenda tamagezi gagena kuganga gulamo go bukuru ningani nkula isomero rugireyo somero nkyaliyo okyali toka bimaliriza nkamara emyaka 3 bakani benda kunguruka omwaka gumu nagamba nyina kusoma emyaka yange nga 3 ati aisomero St Simon obisomero bimalirize St Simon yakabisoma byona yabimara waturuka oli muombeki naturuka ndi muombeki so kuombeka ekizibe kyali mu kuombeka na nyowe kyali kintu kimu abantu ninya yeyo nagamune kampuni yo ninyenda kukoramu ntako na muntu wa hansa koleki otakwenda bano bokupata na buzo batunyagaga maye bakasuka bankolesaho omusajja gwa mweta Peter bamwetaga Peter kankolesaho nyali mu musingi bana maze kuli mu musingi ni bagamba yorugira isomero banza okyayiga wega so yakunyaga zikasende zinga musingi yanga musingi okujja gulime mitwaro 15 so nafuna yewa chubabanga abojo bange babiri twagulima umulingo masoma gawo bakabo abanda atambafunira ndaro bajo so twayija twala kulima musingi tugulima kutugumana tulinde sente twakatandikire kuombeka obviously nayo kimaye muntu borugira isomero ketaga kubanza concentrating alona omukuru wabayiro so nayi niko yegengere kintu kyo bayino soma kuli maiki abantu so abasomero tubano rugezigezi borugira mu course nkezo so ninyenda ngeri bansomesa kandi bagamba nti makino ati yobongo bwawo olabo ine obyokutyo kwenda koleki tinkonda bihondera haro akwataga square ne bagiteka mugo ebiro na twabyendaga twina kwata tape meza nkwate ensonde eno 5 funo mukaga hali so nyina kwata iranga rupapuro so ugezigezi nkuru biwasomere byenyini ninyenda kubirete soma mbimanyi kandi banda kusanga bo batabisome no bisoma bo bali bageza ate ole yangamba nango kintu kino ena kumanza kuba no yega ono kyakora ati bya ebyesomero wanzo vikizi so nageza ebyesomero na vikizi natanga concentrating so na mino musingi msajja wa yatunyaga yairuka atairuka agamba kanja kwanja mukole twalange kora ngabe twatikani bambonesa bakinta joininga kampuni na joininga mukati konseso yokuombeka so mwaka otinja mukati yombeka ebyombeko bangudu byona yombeka no nayo byukasoma byona so ndugao nta mukati bwiro bansuraga emitwara 25 tibasasuraga muri mu gufata ine basuraga mwezi so ato mwezi uguku wawo ntaina muri mu gubafunira bakusasura ga Simon omwendaga Simon so omusajja ona kusasura mara kusasura no rekindi kyokolaki kyokusa kutandikira nkomo so ati bantu aira contract y'omuntu endika kindo bangamba dani niwe head kakindo kunu kakumiro niwe head ya site hatina habuza musajja bamweta yali Reverend na muhabuza okatoyituna mga baitu sente njwe eno nge tujja kuombeke church eno zijja kuba sente zino kuombeke kanisa kanisa batugamba kanisa kiegaro kanisa ya ba protestant ale protestant otokwasira irwara leno keme munda ni nyoma gyombeke neke twagyombeke so bante kaundi head kuba kurolere buli kimu kiona buli kimu atina yiba yo Reverend nyamuhabo zo Simon agarukire kuno obo atindange kura amagezi kwenda kuyiya na nyebi yango mwabuza baite kanisa enu ya sente zinga bamazira kanisa baginsoborora obwire bwa sente zabasabire na resente ziri nyingi kandi nanyunyi nabana bakusakora hati no kugarura yenyuma emillion okagikora mu itaka bantu akakugamba akazahura kaura sente banga masoko ya ule sente zikanye oke millionaires yino yakufuna kindu kiri mu magezi sente nyazaura narugira sente zimazire kanya
aho ntaka kuchwira akalimi nenkyali St Simon nyafuna girlfriend ati nyo girlfriend bintu nkanta bijumbira muno byaki ebyo byabakazi nyina mu mutima gukwenda kubafuaza wayenda kubafuaza kaba nyina mutima gukwenda kubafuaza so nagambya abakazi kansuke nkoleki obyeganyire wowe musiki wafunira kusoma St Simon omwana wanyafunira omwisiki akaba ali millennium niwo nasoma catering atuna mulozere natsona lulayi nondi St Andrea ali mu secondary nyewe ndi kula abakwa bana ba secondary batwendaga muno kituli St Simon mupira nokuzina mu kwaye ebinali ndi mulungi mu kuzina narugira abayisiki babiri abo nalanga competing naoli no kyonka ndakubolekya nkwendo ono bayire aba babiri angero kwa kimanyiro muntu labo gitandikire bukuru niba kinibana challenginga kandi bali sharp muno okabataka tunangahonga muisiki wenu nkaba ntaka nkagenda St Simon ndaka byamagana muisiki nkamala siniyafo ndaka byamagana muisiki kandi olino sambo mpiro to bana bamasome benda muna basambe mu mipira then banyendaga muno kyonka ninyikala muno mu kigo naikalaga bujumburo oko mu bisopu byabazaire nona ngamaga jo ikale kuno ni mukarayi muno nibanyegese byabakazi bibi ni ngamba tubireke ebinyoti ngo byene so narugira aho nafuna muisyogo kale kikandwara muno ngawura mutini omwisiba mwetaga akonyera mire na wile nuwe nyine nuwe waswele nokuswele ogwo nuwe nyine mazire mufuna mwaka kiyo mwaka 10 tuli mwezi ngata tusembeire mu tusembeire wile busange kusembera na mwaka gwa 12 mwendo omuba nuna mufuniro tanga mukwana bikibiki so narugao misiki wao nabyama nawe so kubyama nawe nkaba nyina sister wange na ngamba ebintu byabakazi bina sirimu so nagamba kwa okagera kubyama nawo kinde kya sirimu okiti kya sirimu nagamba kintu kijja kola kundetera ebizibu ng'omuntu kwenda twikiranizangane twekebezi kyonka mazire kolaki kubyama nawe nkabyama nawe ninti neno kubyama nawo muloji bwiro wakabaro omoje bakweta mega wa spice yali munywani wange angamba dani kyokoze na nyewe ari omusiki wenyendeze kyonka tinyekereize kani kutina munyanyawo bwengarukayo aina kantu katuwereza ntwekebeza ja kusanga nyina sirimu so atunyo mukomo ayiti nkoraki tingaruka yatobunya iyo kabyama no wamanya pakofunire sirimu nyamanya sirimu njefunire so naikara muno kingura naikara niralikirire nko muntu baito misino mwenda mutima no miskini mwenda kyonka munyamu byamero nawe nayanga tinkya mwenda antulire sirimu nyatulaga kintu ngana ekyenda twakitekerezaga nto mutungisize mufundisire ebyenda tinyabimanyaganya mfundire sirimu ati bamanye kuumura twawumuraga nagendaga mu sister wange nuna ikaraga nawe bamwita Dr. Immaculate na Kalembe mukyara Kajura Chaz ono wa vet so niko kutwaikaraga mu kurungi muno nuna na Fizi nebintu ebindi then nanywana ino mu side yondi bamwita Nikolai Rodim ono wanaseko then twaikara tutyo so omwisimu nyamazire mutaisa nagarukirori araha wa St Andrea wa St Andrea ya St Andrea bamwetaga Juliana otakutina defilement Juliana yali senior 6 bangambe aba senior 6 sawa kizibu obuni consultinga ya raw mistress ayibala yali nyebela nangamba mistress nona mukupangira angama ati tugende bangamba ogwa senior 60 basa kusiba biki na nyoka atumenya gwira alo musikyo ku Juliana yangamba omusyoli akakutulira sirimu naye okabokina muli bataka kukebera awana kizenaga muno nokuli antakiyalya ati nagenda gaisomero nawe yakugamba akakutulira sirimu wa atakibazi oba abantu bayikagani bagamu musikyogagira sirimu akiyaro bamururaga muno nko muntu umusabi kalata amusabi so wasanga na yimbire Bible hamutu niba ati nimpula nibangaito musikyogo akarwala sirimu esirimu kamunagerera nga kuyimbe Bible kyonka wali muna dini mune King Rain so naruga nagamba musikyo mukolereki
hatole wasina 6 agambirura akakutulira sirimu kyonka ku nyenda bakandulira sirimu kyonka ku nyenda so na isana akwenda kumbinga aloli so ate ina kyaija kunjja mu mbongo ate nayo na mega mayaka ali sharp muno yansoba buli kimu kiona line nyagenda so nasobora sister wange omaze kurwa St Simon ninkyarwa St Simon no mushi ali Merinium ba mu mulimu yaba mukuru wanga wa hoteli ono mile mwiro bakabaro manager wa ine bamweta boss yone bamweta Faza Michael ali mujungu so yampe milima ate sente zanakolaki nizija na yombe kaka fountain kana kutera amaizi mu compound akatera na rugaho na kombe kakyawa yampe sente kamba milioni nka milioni nka musanjo namuga kintu kiri expensive ikibigine nkimanyire kyonka nyakiroga burombi sani ningena mbisani ndura kandi ngakintu kino sakikora nkakitwala nka mahotela gani hati mire mukagarukanga namuta baba muhairo muri muwagamba hati hano kwijja ato obonu mireo twajja kwekebeza nyagena ma sister bankebera tinyasanga takozereki otagenda ndaina siri bwiro bwe dipa kabalo opposite na stand bikale eri bwire bunu no bankebere bangama taina siri ati yankaguza sister wange yankaguza mu isikikyo na nyomo isikatira kurabo mwaitu wao yali twinenju eyala muhanda ine ndabirwamwe enkoto nosa kwemera no werura nosa kwesemeza isoke bikibiki tukutunulire kyonka itulo munda iyo kutakuta kutuleba so nikiya kora geje ato mesiki sister na gaito mesikyo kana sana kwenda ndani amuboyini akwe modelingira mire ya ebiki nye muri mukumurora weta kubarora so nyimo bomezi bwange nakaruka gaisomero nenda kwikara muno munju ndagwa kutuka so atunda range genda mu magezi gabaito atikanya jako bamudomo nendaga kuchinga muno abo kikire cyo bufaza kikusana kya kuzira muno kikangenda muno bangamba Faza Michael na Faza Bigirwa nangamo genda kurwaniso jya kumara ujya kurwaniso jya kumara so naro cyabafaza nkozereki nkigorukira dan unkwenda tuteke tusimbe hakati onyumiro ebizina bya hano byabana ba hano binyoro tutuhe ikizina kimwe cyo kusinga kugonza kitwale mu kumura ikizina kya ekinsinga kugonza mbazine ba hano omwana figo wakatera ekizina ale kizina ekyokulya mugenzi wawo olukwe kintu kibi ane bizina kunya rugambo olwo omwana akatera ekizina ekera nimwemba ndo mukoko ntekawo nimpuliriza kurungi oli nagana sama from nowhere olugirawo genzero gambire dani musange no musiati sama netandikawo noenda kusiso mu gaiga wawe rugambo oli mugaiga wange ati no oli naruga kuli najja kunaranga kugamba itwati asa nokuteka mwe sente yoli mugaiga nagamba ati mugaiga itano no mwetota tidani mweta anti bedani kani bangamba akora kina kudu okeregereza so nagamba nango ati so nagamba kizineke ompura nikinyegesa so nikyonteeta ago muntu asama nyikale nawe kandi omuntu wenkaikali nayo kumara mwaka mwezi gumu nkoluze tani toina future no taisa obaruzi ba Kitara TV nkaina Dan Semboze anda kutunyumiza organic orwairo raira muno baitu kandi iyo baita kimaidano kano enda kuba reverend fast kyogale katugende mukumura nekizina kinu samasa makuruga ma Dr. Figo West kikunyumire utaruga ntekaniza Orubazo Kitara TV tugaruka Peace and fire Money boy music Sounds of Figo West Master skills Bokeire kekialero nyaimuka Amaisha nyaganaba Nyateza majo nyasaba Mukama na kialero kukikukwasa Omperese kyokulya Amirimo yenkora Empali nesati Nyabijwara Neighbor yandora Neighbor Mama Neighbor yanyeta Anyumize Otabaire kababalize Ngotarwaira kwekozesa Akutose ibara Abandi afire Hey Orugambo Ukabalemesa nebyo
byokora samwa samogo akabalemesa nebyokora abanyoro nitwetomera abanyoro nitwesamba abwasi nitwetomera omulalo wa podo wenyanya tubaharana nomukaikulu ataina kantu tumuharana abandi baire nitweyenda abandi baire nitwegondeza abandi baire nitweyamba aina nayamba ataina umbihura mu bikubo ngoronyoro tiltunda chambada kankugambire nabo bigambira bakusekerera mubado mulindoma olingundo yendoma abokubo kwejuma okwegarura enyuma olugambo lukabalemesa nebyokora samwa samogo akabalemesa nebyokora abanyoro nitwetomera abanyoro nitwesamba abwasi nitwetomera kizina baketa samwa kuruga mu Africa West atukyali hantekaniza Orubazo amuganyi wange niwe Dan Semboze obaire notugambira mire nkoragana yagenda maiso nyuma yokukebera nti toginto inasirira mire nasoka na mwamaka break namugamba nti mire sister ngambi agenda kunkebera nkutina kumugaruka mchonka maze ya kunkebera soma ni nyendo banze tubireke labo tubanze tugireke tubanze tugenda maiso nokusoma bampane bagambe banze osome ebimipira bakusisira bwire biki niko mangamba nyewe nasome male di mfune degree mu civil chonke ebyona nyonta akolaki ndabihura otandike nokwata obusente busente alinda nkikufuna funao hata ndugaho mpangisa akaju sister mbarugaho hata obukuli rusembe notwali twagaruka duhaga kuno around about sister ali ayombekere so napangisa akaju ate wagya kusisikalira kimao ndokutandika nokuraza abaisiki era sister kikamura kubi kupangisa enju ijuka waye ikala Kampala tarik cha Kampala so na ina mnonyi kale mukao niwo wachananga ni wakulindo mukao kulindo mukao bani yamugamba ngeni nkuzire ka mfuna akaju kange nagenda pangisa akaju wange gwa Cleopatra enju no bisasura sente zinga enju yakisura mtwale 5 nasasura mena maze gisasura oli ntakabere kusona nkao mire nkasoka na mwitano gwa kandi na byama nawe hanyuma yokukebera nayonga na byama nawe hata na mubyamire nawe na mutuweka yabanenda aho watandikire kuri akora wakora nanyo ati ngekora hata ngekora ngama ntwekerenda namugamba ebyenda ketali yange yo gawatakatekezaga byo kutoka obisiki ebyenda ntakwa kumanya ebyenda ngati tali yange msichana mnawo we agamba watekereza oganta abojo batweka basaya batweka na wena kajuki na wagamba kafuna kaina nyonko mfuneki yange nyo yagamba wala kuzenda nyo yikala wengana nyikala nyagamba kanyikale nyenga kaja kwikala kaja kola nizimulete kuziri na jomwange hiwo kagihaka na teri yawo nalemera hoteli yange yangamba yawo ataba abo kutina sister atakura sente awo nyamanye sente ninakufuna sente zo bujunanizo mwana mata biki juke sente wiro obunyonyine zange za life yange so narugira aho nagamwe sikankoleki kambe nawe wamara waikiriza naikiriza choka namugambe bintu yawo kolaki ikala nabyo ebikala yo mwana yo mwange nyonyikalege nayo ebintu twalo mwanje enjura no gireka ogireke ora no genda go gendeke nandwe kale so yagamanja kwagani ndara amulimo hanjwe herero mulimo halinya pangisize rather ni kurubata mukiro ninkolaki nintura namulekao so narugira aho naleginagezao kutandika kubana amagezi kugamba abazaire manya abazaire bona bamanye ndo mwana no kuswera to swera hati atobona swera nisikiwa yaguma gama nja kundinda so narugira aho omwana wa Yazaru bamweta Talema Joakim miaka tali miaka ingaha tuwire muna ali miaka nkai 13 tuwire muna ali msinia wanu St Peters era bakamukomo wa timekeeper niyo ulire la alinya teiro yo kakorana drive na mtera posters
wa time keeper St Peters nokora na drive so atawo politics nkaruga nayo hansi senyowe hakiarba mwetaga meya meya ni mpabuza dadi kigamo meya kikaja kita nikimanyisa meya nuwo mugayiga omukichweka ubu niko nibakiamanyaga kiti ogo meya manyirwe no kumanya manyirwe kandi mugayiga omukana mbe wakulira obusente bukabawo ebukababuro twatwine mwanyi katwine mwanyi mwingi bwire buna hati sazi ne mwanyi nyingi zaini ainaye kazi nka abiri zo mwanyi so twale bagayiga nko muntu akwawe omugayiga bwaye tukolaga ati bwire ne mwanyi ziri nungi nonoge bafu 5 no cyo nonoge zawe mus ibiri so ibiri zawe sento kagikwata no kyali muto sente ngagirorawo sente ngagiro era nkiro bwati kuijobo so nataka malize mire muleto mwange azaro mwana talemwa Joakim mwana akura amara akura tumubatiza buli kimi cyona mpendera matendero agage nabiona buli kimi cyona so narugira nagenda no bumwabo banduraho baga musajja no inaki omwana ngokubunga kuchala nkoko so twarugira aho atinyizira omwamagezi ngogamba omuntu saine kukora omulimo ogu oyina amagezi n'emikono bule obusente bwajaga nofuna bukombeka yombe kombeka ni buyija kyonga bangamba omuntu aligeza kukora omulimo gumu bora olagola akuterera esimu omusajja ogo bamwetaga maje reta akafa nakola ali omwaka juro no yanyegeze amagezi ago yagamba tukoraga mulimo gumu bwana nkweserega mulimo gundo gukolege mulimo gundo gukolege turugaho so ati narugiraho nagamba kantandike kuyiye milimendi hati abaho omusayija ansanga omwedipa bwiro nakoraga flowage imbyara tairuzi aba musajja arugire Kampala oku akabaina bine bimotoka bya sewage so imotoka ya sewage ejo oyayizire omwedipa ezire kwemputinga angamba abuza ebintu bino mubira musende zinga sewage ejo mugira musende zinga nebangambe motoka emu milioni 3 kuya mweru tweji nagamba kana nyotaka kiroraga ngiri kikoramu kisika septic tank yone koraki ewa hata abamuganda omwangamba dani lwaki tononya emirimo yo kuzimba biveko ningamba nembabuza mbasaba nti emirimo ngo oyogera otya kale bampe mu gundi bampe olulimi lwokolesa ngiri nkusaba omulimo so balenga okunsoborora bangamba genda mu muntu omugamba winyine motoka ekusika siweji emotreti ya nenyirira kurungi bali bagamba otandika kubatolereza business banabagamba so kumeka motoka ero baitu batoleze omulimo so nagenda mu Kiberu John nagenda mu Ayihali opposite Koroping yao namugamba septic tank yawe ngere ijuire abakita sereki motoka kikubisika mnandi we hoima bitahamu na nyonkiseru basa kisikira sene hiyo redo ina bali banywani bawo abakampala nandi nanyoba sakuya milioni nkaisatu bayisatu kichweka nandi okubaza amazina abukuba kuno etoyete tukigendamu so nasala na girete motoka ejo nyamuleta nyamugambira omuganda nyamugamba ngufunire atina kujama magezi ngufunire omulimo kyonga bagamba kumpa milioni 2 kumbe kuli wangambi 2 kichweka 3 kichweka atina gamba nankankolese amagezi gana nyonfunezire mu kichweka na hali bakyole bakoleki bakuheho bampeo hatabe banya bagambire milioni 2 bakawura basemereirwe muno banga bajja kumpa emitwaraga 5 za block tinyaike 2 nagenda nabasobora okulomsa yalete kimotoka yasikamsa yalisenda koraki yaziko azimpa obahezabu kuli atimba kwa dezabu nyonkwa mbakwa bemukichweka nkwateza nkoraki nsteka musa tinyanyumirwe sente milioni 2 omwiko ngobikiza so bana bikiza omwiko ne dipanda kyo tugamba ono watandikire muri muguno no gwa bloka hata namagizi gatanga kukanya muno nagamba atogo muri mukangu tayisogo kuombeka ati ntamu siweje siweje ngenda St Andre John Bosco St Simon bona ati bayikirisisi ndole kilo kimu ngakora milioni 5 nekichweka kireki
Otaina ne kyotuire. Otaina kyotuire. Kujuka kule bakutwara kuombekesa bakusasula wili watusage ku myezi. Ita nkuminka ibine bitano no watusasulaga mbuliro. So nagamba ekyo tukirugeo. Ebyo kuombeka ngolaki? Bitaisa. Bwe mbitaisa ngamba kankole kikampi yo mulimo gunu. Ati bana baganda bagama mutaye. Njakolaki? Njakubaterere. Obo nkaine sente anti. Nyine sente. So tinkwenda ziweho ntakaozereki ndakabesere hana kwate pikipiki narwa boda yampangisa kulaba mu town mikibiki ninda banganamu nifuna amagezi gona gokola ebintu ebi so narugira aho ntandiko gwo mulimo gwa sewage nabwire buno ne motoka yenyine ya sewage entaite yange yenyine nkabiyambya sewage so gwo mulimo namanya nkozereki so no mu town wo nabwire buno ogamojo wa motoka zile za sewage alinka Toja kubaza ibiri Semboze Dan so nuwaja kuija koleki kandi bine ebintu okaika nkurura wafunama magezi ge town muno atali Semboze oli yabaire wanarwe eyo biki yabaire wo mukigo no kufutunga abana abanywane ba town banu okabatungota kufuna abanywane amazima kiba kirungi nikyo ndola nyo kulwanisa muno nterera abanywane bange bagana amazima oja kufuna buli omu bane kintu obino mana amazima muntu kya kutumire kikole borota kisobere kikora gesese omuntu lwaniso ofuna omuntu onkyonga nawo mubeho kyonga kole kintu kya mazima bolikaba na amazima abanywani bona bali wayi so narugirawo natanga kufuna abanywani nkatandika ali Chris Lawyer so Chris Lawyer yararaga bwirewo bikijungu aflata awo ni murora ni mwegomba muno embera za izona embera za izona Bwirobo ntakakimanye Lawyer kyonka ni murongo muntu wafani ni murora ni muenda nitunyumiranga tugendaga out biki kyonka takunyenda kurungi ni ndwana munanyende narwanaga munanyende yakwedaga bokwatoli level zayi nyonga ndali level yayi nanyo nimba muntu nimba kyonka nini nsanga tinja kusanga nabantu bayikalira hano muri bayingi bati nkanga ntabara mugizi period akwabo bokangire kulamuki abantu bajagara bagamere ugetirira muki nekigamba musore kandi no mbantu bora mukiza otumanyiri niwajja arajja komu webale muno mbantu babiri abora so mukiza abantu basatu bajja olaja kuba buzogo mojo nino okoraki rugayihano nyina gwo mulimo sato bunywane bukozereki bwaije no hana tandikire ngugo Chris Lawyer naruga Chris Lawyer edipati gumize kimu ugutusange twikairamu kiberu mbabo tugirawo bantu bananka ba harumza jondi yakoraga amatia kasaija minister nawo ya nsikiriza atao nyaenda ku yuno mbintu habwachi abantu bakwenda abakini besimbawo kikumanyisa ki hatayo kirungi kiriyo nibanga babasaye kirungi hata abindu yo kwesimu narugira okumanya abanywani mazire kwenda tugenda ha politics sawo abanywani mazire kubafuna kala abanywani nyine tisa kutero nankano nkesimwemu kanga tafune milioni kaiko mu dakika egi so abanywani nyine narugira abanywani nagatwaga na politics ekitekerezo kikaija kita ekitekerezo kikaija abantu nibajja muno omwange muntu kujjo mwange or suppose kunywa chai boraizire nyenchaka boraizire musana omukaza sangira aro obu mukoza aro aina kueleza akenjwa ikarayo bwenju obakantu kona kokulia so nikimanyisa omuntu ataliruga munju niko bagamba atalire so naikaraga kigo wasanga go buntu nolia so no kimanyisa oli bwala kajjaga weno koleki omolia so atina abantu mangaitu mojo iwe tokusa kujja kesimba wa LC1 LC1 nanyabya konterebaniza banyomerera so nagana yesimba wa LC1 kyonka ntakwende kitebe kine kiroho ekya NRM nkaruga hansi ekitebe kya NRM takienda nta kyamigirizaga muno muntu wa hansi nindora ntingu omuntu wakobabyeira kantu kayekati okura omusoro bagateekaho nolekire nkiteba nsonga kandi ayi omuntu bakomere yubakomere naye bakukoma nogenda era bakwendo bero NRM otabala omuntu oba kitebe muno concentrate ali kitebe tebakwenda concentrating halo omuntu akomere bebe tubabyenda gebe so nakeke nakiega hatina gamba kanyesimbo bwa LC1 kiaro ki kibingo lowa kibingo na isimbo bwa chairman LC1
tiketi ya FDC naijao ao bante makaki mwaka kiaho miaka era tulejwera nankano yaijao 2020 bo ijoro bakakoma ba erosi 1 usembere akubanza oleka lino gule ugonda gumwe myaka endere nyuma atuso inakubala 5 eno gaite igende 5 hali haonona lao hatina terwe bisani bya FDC chongo wero si 1 tibaikiriza mati batanga matoko eteza ebisani yonya byeteze nyabitimba nagwa batankome kurungi abo akyo mutima gwona guli gutunule muno mwena rem so hatibe na twali bantu basatu nyabo kabiri bali bakusimba mugongo kusimba mugongo nimera nyarero kurungi abantu oliyansi murundi gubanagire pita mayanja otyo wataliyo nigo ogugwa pita mayanja ye aliwa nagire pita mayanja nanyo nsimbe mugongo bali makunkomo ya mugongo bakansingsaba babiri bali nka 10 kyonka bansingsaya oliyansinsaya abantu nka babiri so nagaba dani bakozereki bakusina nyo busawo kizibu kyonka narugira ago musajja gwe yalire wa LC1 nyamugamba mbaini nsaba abantu wahansi bantu tusakutukirini ngo buhanda ati nkwenda kwizira obona ati nkaba nyine sente nkwataga ngenda mu town council o municipality bwire bona izira municipality aho yakataka fukere city ngenda mbagamba nyine sente nkwenda kulima omuhanda noenda balete greda o mbalize na bajefu anga banambalize na jefa ambe abantu sente nyingi kyonka nyamanye sente ikine cyakuni kijja kunyamba bayanga okutayire emirimu ya government bichi nanyoni ndora nanyona mbali nkuraba habi nakwate greda nagitekisa mafuta mmoja karugire Kampala oku grade yoha iyo muntu akaba narugoka muntu narugo Kampala narugo ku hanyanjo oku nagenda Kampala naga kantike mafuta nakwate milioni yange nyamuga milioni yange ekujja kumpalira akola hakumara nyagikuwata banyagiteere bankuwata banteka mundu bakwata bokoro rugu bankwata kiku kutaga munanka tayire milimo ya government so na yerwo ngala muno kulisiro yeje antamu kintu ekyo kyawo kurunyi banyaye cyonko muhanda nkozereki gulimire ati turugaho ati nyijja bwanyijja nga waitu dani abakinte simbo bwa meya a municipality hano nyenda kwe simba ali meri mugasa obwatu mutima genze ni kujja bwe siteka izire hatekali municipality ekabe cyali municipality akujjuka babaleserimu akwesima nibo bahindura bwangu bagireta ki ebe city bahindura ma mu bwangu awe muiro bwawo so na yesimba obwa meya ana yesimbiro obwa meya bajja bagamba efokere city ati municipality kozereki erugiro ati nagamba ati nkoleki nagamba nanyo byange byali bya bwangu obonya nyasenga connecting amuno na Kristo ngamba atika byandemesa nandwe dani okasoma nanyo we bitabu yenyine biki bicheke kumara nagamba dani baito abwa meya kwa banora abukurabaho bwa meya division okuraba papro benkaba nyine cyo wakane bwa city nibiyetagisa oki kuongeraho so narugiraho nagenda kuhandikisa kugenda kwehandika bwa meya ati bampandika commission bampandika so bansaba documents zange documents zitakaizire bakasoka batusaba mabara aga abantu abakutusagika mbaleta file ngire siringi 2 bunyagiresera aho mazire gimwiki yawo maiso omusajja ngamba dani banzo igisemboze dani obo twaruga nkara distance ero oli nasoma file yoli noruga yo mu nakwabuza dani semboze genda banzo tereze muki papara zao genda Kampala unable you go and verify your papers ngawambi nyuka heru crowd yabantu ero endinzire baji bantu wale mu town kolera ali yaitu ngarwa ina amani gakozereki gampo kyonka naye gumye omutima yagamba ale katereki mu drive yange nkoleki kyonka omutima gulimu otakibagambe bana kibagambe
nagamba nango tutere drive yange tugitere town yone yaka hati bamara batugamba hati na ngambira Chris polisi mugambira biki byona buli kimwe kyona ndwe dano kimanyi tojja kwesimba ati juka verify ibiro biwehirejo nagamba kangeneka a division nagenda kule Oima West kimanza mukubanza wendaga kwijja wesimba ali ba nendaga kwesimba ali ba mere mugasa na Brian Kaboyi ni nyende kya city ndakwende kya division so na ruga nho wazire ba division after politics dan ni sazi no koraki politics bwe twamaze politics tubirugire mu bino nyine kikampuni nkanyowe kampuni yamba gita country van ekoraki kola bino bya fumigation ebya kwemputinga toilets za abantu so nyine motoka ezo za sewage mba ninfune emirimu egyo kuruga mbi kampuni ebindi kale nko masomero nkoko nina applyinga usanga ne bakweta so nabwire bone motoka yango ready eri para mba jungo kunozi koloko para kunanka makizono so noko zikola ninsanga ndi hano kurunje mu town nyina na office yanga Red Cross hano mbale ale hotel ro munda ale office yanga so muntu bakwa na yenda nona nsangao so ekandi buno bwa blocker bobijja buta blocker aro munywani wange kajengeje ati kajengeje kyosaba Gerard aija ngamba dani bya blocker bino okubisobora naye bya blocker bino kando ina uri mujja kujja n'abanywano bayi aba blocker buro sente ndo kubanza kutamu nibuno kolaki nofuna namugamba wastage of time okiruro otabukwa nogamba kuteeka mutimbikenga abinsoborora so atinya ndura abantu ni bantomera ni nkwaso kajengeje so wa block obo kaliti buli muno kaliti bundo muno mbongo wange ndabutakolaki butakunja mu esazi numire hati mukyali am mira konyera nkyali nawe mwina bana bayinga bana twina bana basatu deno ndi abana babiri ngabazala mu kamusyondi abesike bana tueleze kizina kyawo kya kabiri then tugaruke tumalize ntekaniza otwerege buli kuruga mafigo tuhamuzine kyonde ekizina ekindi ekyempura ni nyumirwa nike kya mwe president Kyagulanyi tueleze kyabanyoro ekyabanyoro ekyabanyoro ekya bad is it who crash no Lapadiko alakazina ke kara ina bwingi ina twina waka ina waitu ina twina waka twina waka na waka nyine alija tukuje tumalize ntekaniza Eburozi wa Kitara TV tukyala ntekaniza Orubazo Dan Semboze kiro kine bigambo mbi muhiremu kyogati katugende mutwina waka kuruga ma Lapadiko nkura mukize mwe naitona na mbero kali aikezi na kine twina waka twara mu kuhumura ntekaniza Orubazo otaruga okatugaruke tumalirize Orubazo runo rwa Dan Semboze turukingeho Feel power. I come from Media. Touch. We flowing and you na mumfilinga. Murapu gema bakusinga mumbelivinga. Katandika kazana vezala wo bajoga. Ustailo ya rumera sobora kuhitinga. Hati buli hamuni twa bakurokinga. Buli kilabu zituni bakudansinga. Rapadiko haziweba fokere nsonga. Baikirize batandikire no kupipinga. Ngoma hangoma matera ni musensinga. Wemba mupato kukosi ninya wininga. Pura tuni haredi ye kuvaibinga. Kitara FC nitwa bakusinga. Twina waka. Twina waka. Twina waka mubaraka bunyero nitwa baina waka. Twina waka. Twina waka. Twina waka mukuno waka nitwa baina waka. Tuli mu iPhone bakyali mu butabo. Bali mu piano yetu kora yonebo. Tubatere ngoma nibazeta zitabo. Waka yenyina yamani hura vibe. Ntini saba feke rapa mukilap. Ruhanga warunye fulondi haziweb. Nsasa inesa chinga YouTube. Hona handa mamba bonga mbupabo. Raimu zange ziva vere taratibu. Kalempo nirisa kebiro vya mufebo. Nikaliva murunye fwenye kasupabu. Wispantina nkavalu shababu. Twina waka. Twina waka.
twina waka kuruga marapadiko anda tukyali hantekaniza Orubazo Dan. Saha zino hati nibyo kyaro bya nanka bya septic ebyo ku emptying septic tank ebyo nkyabirimu so na pulling na abakozi bangi hati kampuni gambege bagita bat country van so registered so famous in myaka mukaga oyina ntegeka kimbinu bya politics 2026 okwenda garuka 2026 nkugaruka ekyo gali mateeka kandi tinkunaga lero nga tali runo aino mwana amuheke kurunyi toza akaruru aine ibale no amanyire getu atoza makaruru so akaruru 2026 nkugaruka Dani baba tali mirimo yaye bino tali mu office okuba nokora kimbire ba free time okora ki free time ngira kwegesa munabana boilers zino ziuveni nindo batabana bange mbayina bojo banga bali mu bayina hali bali nimba yani batwaro masomero nimbegese ibintu bya kuombeka boilers saving enku saving amakara abaitu kandogo nago mulimo ngamba like free time abandi bagamba benda kurura mpira abandi benda koraki iwo koraki free time ntera kuba nka genda ku swimming okuno nyikara kale lero kale ndi so complicated akintu ekyo so usakusanga ombwire buwange oba sometimes ninjani nyikara nkano kati ninchiringa nyenka so mbani ntekereza what to do ngeri ngino bujunaniziba bwingi omubojo bange nyina abojo bangi benkurolera bojo bangi ngo muntu bali banywani bange kyonga nitukwate kintu kimtu gamba tukole kintu kiti nkitu yambao so tinyina ngambe mubwire wangu gabaka ngamenge ne mupira ebimpira nsoka nkabikinga ebi so ombwire buwange ina concentrating nyikalama simu computer yangi kurungi obongo butekereze niko no mugenzi wange bwena mugage no kole kintu kiti nikwa yangu hiriwe so tinyenda abo juwange bayikale aido tinkoraga no muntu ali aido so bomezi buwange nakwikara nintekereza omwana ono mupangire kintu kakiti kijja kola kiti so nibo bwongo bwange nibiyo free time niyo here mu mbwiro Dani kike kimubihiza bobo mukora kinwa niziruga waya Dani kimubihiza nikyo nkugambirege omwana figo akaterekizina kukubaza ekyota inawo inki kinyawaya complete wayerugaho nkutoza lokali no kya kinsoborora ngere kibaire kyonga inki kugifuna tindi short tempered kyonga ngere nkusa kufuna answer haliwe nyina amageza ngiza kuserulizamu answer yanka ngama nankombalizo abakwa otomanya nolazire kugamba sama nawe kwetaga kweyuna mubenka omube hayi otaisoli tomaraga taiso inakusoho umuseruliriza kino kakibaza nyina amageza kumuserulizamu so kimara obusinge so ntempa muno ikingura ine so no muntu kuterebaniza munama kago mugenzi wange taira makago munywani wange oba nagange bintu nkibi kiba kintu kibi so ine mumburunje okwate kurunja makago mugenzi wawe nalo takunyi ko ebintu ebitabamu kandi kikusemezana gamba Dani bokamukoleire kinu ajja kusemererwa ajja kusima kintu inga kusereka ekinsemeza ati bwire bunu kali kutandika politics aliza atandikire Jwara tisasi ya kyagulanye nike kikusemeza bomezi wao mpura ombiri gwange gusumurukire ningamba ogwo mwana ni wo gwenyine so ati nkana semererwe so mwe nkasanga muntu we najwere baleten muteka mu respect kandi nsemererwa muno mpura nsemererwa kalo mbintu nkebe kandi ekinde kinsemeza kuhura mugenzi wange mugayiga naho mpura nsemererwa muno abandi tibenda tibenda abandi bafune kyonka nyonyendo omuntu afune kandi nyina kweyuna manyozi funirota orabira ati okozerota so ndakuya amageza ago nkozereke ngenzeri so nyikara nsemere kandi tutandike obucheke bogira no gamangira obucheke buti mbihirwa bwangu oba nkora kiki obucheke kibuwemanyira oba togira bugumisiriza buchekeki obucheke bwengira hati nkukengera okurunyo obucheke bwono weakness abandi bagamba nyowe hati nkanyowe tingira bugumisiriza tinsa kugumisiza nkalindo omuntu kumara nkesa ibiri ndinzire obucheke bwengira
obucheke bwenjira omuntu butambaliza mazima tino akikwizira kala obucheke mbana bwingi muno ojira no kansobole ekintu kyonkanka ku standing ondupire kano yaenda twikale itwe nawo ngiramo obucheke weakness yamani mundora onsisiro bwire biki okuba tension muno nayiwe nko muntu so obwire bona boko ati osisirano tosisire bwire ati nko muntu kujana akakubalisiriza story etaina development talo nkurakurana neme ya so kururo mumezi botali nko muntu kandi strength no gamba kino ekintu nikyo nsinga kukora kurungi bakampa kino ekintu nkikora ninkiturukia kisinga kwenda nsinga kwenda milimo jange strength ngambe wateba abandi bagamba ati aromnya bondu ya mbongisi yangamba strength yange mba munywani nywana abantu strength yange muno ngonza muno abana abakwekamba kwekamba muno nindo muntu akwekamba niwogomba muteka muno bwongo bwinje kingura ine kandi tugenze habyo kulia onulirwa byo kulia ki habyo kulia sia kunulirwa matoke bitoke toke sometimes umchiro gwa so kale ekikula kyange ni gamatoke dano omuntu akakwaga $1 billion yesento gikora muki $1 billion billion name era gikora muki ekiesente kale kiesente sente twin sente nyini ne billion yokubazawo njikwata omwezi gwe ekubechekere kiki kubanza kujja mbitekezo byawe kinu $1 billion okurakuranisa abasigazi okubakora mu project bike ba use nonkuba nimanya sente nzimbire zitaino ba boda boda obanguzire piki nziba haire sente zino kuzenda account zigaruka osigaze pipi yawo rather than okura wawe piki bagana mtu waranka bano manere enda bichi abo bacha bakubairize pipi abantu bana kampuni watu bichi ebye epipi no kisasule milioni musanju milioni musanje pipi negure milioni 5 koloti epipi gibahera milioni 5 nekichweko gobe atano just atano okibalekera kintu bali bagoba muno so mwana wa use nabona abana bo bwisiki abakubona omwana obwisiki kumali asweirwe atakwenda koraki atagonza kuswera so kire kandi kakuba ofuno otungo mugisa okaitirana omwebembezi wehango kumugamba kigambo kikimu kyonka kigambo kikusaka kumugamba mfuniro mugisa kumuitirana ekigambo kyenko banza mugamba tukusabire n'omutima gumu kyenko banza kumuitirana kumugambira otamweserekere atali byogamba onkukusire abanyoti ngenda kukuta nti oba mwende sente sente zikabaga mu iguru tokola tuligena naki na sente abantu bajiwahire mukulembezi abantu bakozereke ombuyikire abantu bajiwahire mwikalire oba mukusanigire mukasonda muri hamba bili babiri nkumubera wa mazima abantu bakujiwahire ruwanisa ofuna omuntu ondi oba leka abandi bakoleki bayije okyetegereza so leka tugambire nti kyagulanye nwali akusinga yonde aliyo nabana bakolaki abakusinga kyonka kyagulanye leka abeho nonda akoleki nawayije kyonka imuzeyo koleki kumura kandi kintu kye kiwakwendeza abantu bakujukireho mbu onkwenda abantu banyijukeho kiti mbudana kinu na kinu nikyo nkwenda banjukire nkwenda ninfe manzi bagame dani mwijukiriro ntereize abana abantu bayusa abantu bansi bakubonabona ndoze buli muntu akwesobora kale tuforekiza amba bana besimbiro bano twakomere tibaina bafuna sente kyonga sente bakuzikozesa kye bakubaragira bakwaira mafuta ge milioni 2 omujasi ni 1 month kwata sente zo kuletinga ye group eyegesega abantu okukura okusa kwebesa wota otaina muzaire okwebesa wota otaina mukazi okwebesa wota otaina musaiji kaba iskinka so ekintu ekikwenda kubegesa nikyo nyowe abwange nga nyowe nkwenda obanfuire bayijuke bagambe tukatwine emanzi omojo bakweta Dan Semboze yakubereraga wa mazima na kugamba kole kintu kiti bakira alema ugaruka omwange era tuongeremo amagezi tinkumwa sente kyonga kumwaki
amagezi n'amagezi asagamba maya amagezi omuntu wa hansa ina amagezi mnokira wali nka okura abantu bano bali basomere bano amagezi gabo gali gabitabo nekyo okulanya gambire omuombeki nayo ngo mulingo aturukire St Simon nibyo ndete ebyo mwana akagamba biruge ebyo bitukerereze enzo ati ombomezi bwawe kuruga ozarwa watandika kora hona tunambero tunyumize kintu kye cyali kikubayireho kirungi oba kibi ekyo taliyebwa ekirungi nugamba kintu kikambaho ubaro sente nyingi zinyatungire ubaro muntu yanteire ubaro muntu yansubisize kintu kye kyakubayireho ekyo taliyebwa ekirungi kambaze ne kirungi ne kibinja kikaho ekirungi nkatemba enyonyi nyagenda Dubai narugiye Dubai nyagenda Mombasa ogenze kusubura kurambura nkateka mu sente bwange nko muntu ni wayeteire nyonye nkanko omuntu naga kali nkunyende bintu byokugala negenda kutuwalinga nkebe nagenda yo hatu nagireyo narugayo nagaruka na amagezi kuruga amagezi akusinga mnonka gaya Mombasa ekyo kecho baketaka Casablanca kirinka club nkoto abachakala na nyonya ikarao chonga ndindwa ntinkufitingaho abukwati nyinaki tigina sente abwanyineza transporting kwa kuwebwa oke tokwa kungama naisembera alo beho chonga tainaki sente omunyoro kawiso ngamusangayo salon Casablanca naba nawe hata yampa mamagezi yagabati no yampa iro businte bokweberesa besaho ninywa nawe so ate kintu kitendikiyebwa mbomezi bwange ngawura nsemereirwe muno nsangire muntu ntakunienda akora ndamusangayo nikyo la salongo nkoko harama ali kumara gasangayo muntu tikirikiya salongo nikyo hura mwenda muno kawiso mwenda muno akandolera no mwanywanire no kunywanira twayengama ati nabwire no kuteresa miya kawiso ajikwata dakika eki agama meya wango linka dakika 2 mu kiroyi so niko mbere nko ya dene kimbihiza kyakubayire kibe kyambayireho muno kufwerwa munywani wange araho bamwetaga Jose Indekweto nakamnyano muno Kongole nobwe mwijuka nundi bo bambihize nchoranyi jukoli nelinkoraki ninkakana chonke kintu kinduma akamfao muntu wange yali munywani wange muno abasigazi mukira kuba mu ntaro mu parayine nanka kuharana ntaro nkaizo nayo zibam ati mparana muntu bogamba kumparana kali nyonkuharana mbuko dio bundi nsakuharana ninkuharana utakumandani nwako ziriki ni wakuru norabani nitulyaga hampora ninkuchulera oga nomparana nontera kininku kandi kiri live kyo kandi wokuharana nyowe ukura tinkubihirwa chonka yo kurebye bino kandi bikukora kini bikuizire yo wenka nikyo bagamba boto chalinga mugenzi wa atakugarukiremo ruhango gwa inangira koraki akusasura atujagana nomparana ombalize kino nkozere kino ntai karo kwikana asosio kwika mwana wange kumuto chalinga okura so oinangira byo kungunda byamo byona na Yesu bakakolaki bakamuharana bamubonesa kyonka yaguma yaguma bayida bona basekali yotabona bakolaki no Bible olugire mu Luka chapter 5 verse 18 abo bona bali impondera abona bali impondera nyowe muri bano obugumisi mube no bugumisiriza muri funa kemukwe so atinyo bonto chalinga nguma chonke nguma kwange nyina ngera nyo kindi kyenkore nayo iyo tamanyenti nyachi kutochalinge dani mbani yadai sentes ulimanya uliminywani wange chwaka ndo kundi oruka sentes maindazini chonka sala magezo gendo gamena anka jazi kuwereza obo tinkulekere nti tinzi kuhairi kyonka nkulekero semereye ugenda mwananka bwarazi kuima orateka no ojja kufuna sente dan tuhereze bigambo byabikusemba ntumalize ntekanizo Orubazo Kitara TV abantu ba Kitara ya TV mbasemerero muno cyari kwijja ko muntu ebigambo byona abantu mbe basoboro yini ninterera abantu tuve no kugonzangana twena tukulire tukole kintu twendezangane otarwana nkana kukiruka gamba ati kamorobe twendezangane kandi abantu mnamutanke nge kulunjuru limirwange rumunganyiro rulimirwange ruteribaniza nko omuntu osanga kunundi mu French kunundi na French ogimanyi mu Ruganda
kuno mbanyoro so nkagendawo Central Africa so naikarayo muno nkega bwega omuntu kyakobaza kota tunyumizeho gaho mulingo wagenzi aho tujja kugaruka kiro kindi ekitujja kikwasaganya kintu Central Africa nankanka nkakwata guno gwa Sudani nakwase Sudani Khartoum twakwata Khartoum twakazisa Khartoum twakolesa eryata lukuga yeye twagenda Khartoum twaruga Khartoum then twagenda Central Africa msiki iri mu Africa iri mu Africa okabogenzire kukoraki nkagendwa ino omusajja mweta Lukulum ali Ruwa ali muombeki mukagenda mukabine bire bya kuombeka ekyo nyowe mugambe kuombeka ti nkusobola kubati nyine mani yanga majjo supervising site yange so twagenda ibo bwana ikerinya nyumirwa nagatinga ruka kuli nawe nyamuirukaho ebyo tujja kusanga tubyongeraho halensi tubaino tugambira abantu bagondezangane bojja abantu bagondezangane kandi nkuterera aba youth nkubasaba tukwatagane muntu atenda kiwetegerezi no habuza kandi no wetege no saba mukama akoleki akuberereho buli kimu kyona kyoraga no kwataho mukama abe nakubereraho so niko nsigaire bigambo byange Osana kura mu cyoba cyali bawo ina bachali bayingi bachali mbayine bachali abakulia mutima kabasatu bana figo go muntu wanga ntera hiti ni nyomirwa ne ya campaign akagiturukya ikaba ya mani nyaginyomirwe nyahura kali no mtukomuka ni nteka mu katayitawo nyina mugenzi wange Chris Lawyer ubuchali wa Lawyer ku Chris na kutoza nkwendo ruganikyo rwawe Chris Lawyer chali wange muno ogo twikaira ninjwani na mukya chala wanga konyera mire turugire hala naiwe karungi Melissa pros naiwe nkugana nawo turamukenga ana barozi ba Kitara TV anungo Rwa Dan Semboze abaire batamanyire mu manyi hati sazi no mukengere mu manyire kike kyali na harugire amasazi no musaku mukenga muhura baitu mutamaye na mbere harugire yango bayitamanye nti akakuliraho narwe yawo baitu atugambe akakuliraho narwe no yazaliwe na hasomeire ero ruganikyo dubaire raira muno Rwa Dan Semboze baitu hatinyikiriza nkujukizeho Bunyoro Kitara Convention Bunyoro Kitara Convention the first ever Bunyoro Kitara Convention ebandirize kimu abaganda baire bazina abatoro bayibazine baitu naitira abanyo twagamba leka tukole convention ejja kubanetira niza abanyoro abali mu ihanga mahanga gembaganiza convention ene ejja kuba ibiro yokwezi kibanza mpaka ibiro yokwezi bina okwezi okwo musanju niko mwizo gugarukaho ibiro tubisembeize and okusa kumanya bikusinga no bungire kibanja kya www.bunyorokitara.org omaye bikukiraho no kubukinga hari Bunyoro Kitara Convention omuganyo mukuru nuwo muhikiro wa Bunyoro Kitara okitinisa Andrew bya kutaga nabo ensonga ejo why not abali Canada aronya niwanga abali Iraka Linda Godson aroho munywani wanga ali Rwanda I think munywani wanga ali Rwanda you can go and be part of this Bunyoro Kitara Convention aroho munywani wange na wali UK Daisy mpako I think nyibere mukatite baitu nayo go and be part of this Bunyoro Kitara Convention twinabazini bangi muna bajja kuba ni ba part of this Bunyoro Kitara Convention nakubanza nubo munywani wange Akimu Hamal ajja kuba nabatero muziki gwaye Bunyoro Kitara Convention mugende mitaite n'abanyura bagenzi banyu abali mu nsese mbaganiza kandi munite n'abana babegese culture yabo babegese niro ya Bunyoro Kitara amabara ninyojira Shumhendo musajja muliso moyo wa molire katwitaitene kya baraza nentekaniza tujalike tuli street zembaganiza ha Kitara TV mubai Kitara TV Kwegesa Kumanyisa.